Yang lagi nyan proyek mita sedekah. Yang motor tren baje reman. So baje koko, so peci, so jakrung kaje kana pesantren. Cok dong apa apa. Depat ru itu nak pesantrennya hu. Cita buka apa yang motor. Ane inang di dalam. Ane inang di dalam. So baje lah motor. Persiapan. Pak ni nane daya. Nane ni inang di motor. So bere. Pak ni pasukan tu mah. Dayah tu memang model tu baju gamis tren you betul. Proyek. Bagi job loading. Betul karyawan minta sedekah. Plat motor. Ada darah lah motor. Iya. Sok baje, babine jalan. Sok baje kira juga balik baje koko yang peci. Sok baje reman luweli. Cok dong apa-apa minta sedekah. Proyek. Ini aku kalau minta sedekah kali semayang tubuh ya leh.